Dünyada her kim yaşav kışın, yigerin tuğan tilinden, milletinden ola. Bütün dünyaya sibilgen milletteşlerimizin tarihi vatanı, yüregi Kazan'da. Merkezimiz üzerindeki bütün dünya Tatar Kongresi her bir Tatarını jılıtıp, şakırıp duruşu, yaktı uşak, kıybıla ul. Siz bizge güç, dert biluvchi, gürlep yaşa Tataristan, birinchili bul, oldingi bul. Biz sizning bilan. Alga, только alga. Biz buldarabız, Allah uşaq. Bütün передачаларыгызны карап барабыз, яратып. Tatar dünyası gürlensin, bizim balalarımız, bizim tarihimizin ming davamçıları bulsunlar. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Tarixiy qola Qosim shahari uramlari bo'ylab otlaymiz. Совет они булат, дус ana булат. Жаратыбыз bir-birimizni, yordam etib, artlarını taşlamaz. Rahmet. Biz Luganskiy Xalq Respublikasining bosh qalasi Luganskida. Sağınular var, lekin yüreklerde erinip turgan ağır yara yok. Енді бәрәкәт болсын біздің Всемирный конгрессқа, біздің татарскому миру, татар дүниясы зор өссін. Үстім мұнда, и качыргына аңнай башладым, что мен татар кісі. Мен бек, неше қайта, великого народа, представитель. Вот сейчас я чувствую. Зор рахмет айтасы керек. Бірінші, это президентқа. И бик зор рахмет иде, конечно, Конгрессқа. Бик зор рахмет. Он бізді действительно объединил bütün татарларны. Ну и сізге, Гүлшаткен için бик зор болды. Бик сізді күтеміз. 50 ел травмында еракын чыгышта, поэтому уже бір сәкін ақынаттым. Но тем не менее, башымда, күзімде, ерігімде, тілімде бұл сөткіт менеке родной туган татар тілі бар. Biz Tataristan bilen bir adım barabız, bir adım Tataristan atlaşla, ikinci adımını biz atılırız. Şuna göre biz bik şart, bizni kazanırız, kadirlep tuta. Biləsiz mi nefse? Eğer de kişi ul üzün tilini yugatsa, yugata dinin, tilin dini yugatsa, ul üzün yugata. Mine bir soru verdiler. Nişlepsin Etiyopya olayında, nersesine bu uyuşmaya torta dediler. Mine halkın torta.